Kirunar bomla itu kilalik berperuntu ya kawe ka office trikam kabadan Mokerwat ka Khasi Hills Autonomous District Council Mokerwat Branch Southwest Khasi Hills District. Kata du bapenbi akan ku kubor pala bantip ya ketiga jingja lakade akan basngi harila antat bakade ka pormit. Halor kan ke jingja la itu bakat kum kidak kisien bapau kidin kejat haki benta bahabar juga mala basyajrong. Kirunar kilakiu na kibenta basyadin juga jingtei lemba kamala banajrong. Tak bakila penpa ya uhuk jingkang barung sapo ki kamera. Katalong kubor ke tu susu bakirunar la penjoru ikitala juga kamera Superintendent of Professional Tax in charge Mokerwat Branch Office. Ka kamera banle iki Professional Tax bat ka kamera basyong ka Magistrate First Class Subordinate District Council Court Khasi Hills Mokerwat bat priang ru iki kot kisela Shamadan. Susu lai tu ru bahalor kan ke jingja kila de penpentip bagi bor pulit bare ka jingja ju ki kot kisela ni tiar gitar kada du menta ombala bantip bat ka jing okit kana ge syakmat. Kemdu rin tayo. Tayo tay ayo rin. Abang you in the presence. Ngis. Bro, wilong may lanin na.